Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah, ama ba'd, assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Hurmatli bradarlar, arkamızda turgan uyimiz satılады. Buna adresini aytып өтіп кететін болсам, buna adresi Айтеке би ауылыда, алма бағының yanında болады. Yerimiz 8 sotықтан ibarat. Үйіміздің майданы 14-ге 15 полтора ташка hesabda salıngan. Hazır uyum майданını көрсетіп өтіп кетеміз sizler bilen birge. Kamera arkasıda oturup olanlar yaşlar. Bence подписки basıp kanalımız rivajlanış için like pozisyonlarını ayamanglar. Bu videonun kimge yuvarışını bilesizler. Üy izle birgen adamlarga yuvarıp koyanglar. Kettikinde bizler başladık. Bu uyimizge gaz kelgen, svet kirip koygan, su kirip koygan. İşittin kirasiz. Yattı. Koridor. Son tamamımızda kuhniyaga mınjallığına okşaydı. Allah alem yana bilmem. Ne? Keyin katta işlemgina. Zalımız bu. Bu uyun narxını aytып өтіп кететін болсам, narxı 17 milyon tenge. Ekranдағы номерларға хабарлашасыздар. Ekranda номерді batafsil хабарын береді сіздерге. Ол полтора этажканы асты 2 xana, жилой подвал десек болады. Жилой. Үй, tayyor uy, salqin. Hurmatli dostlar, men har doim klient nomerini avvaliga qo'yaman, oldiga. Videoni boshiga, o'rtasiga reklama kerak bo'ladigan bo'lsa 707 665 39 95 nomeriga xabarlashasizlar. Sizlarga batafsil xizmat qilib beramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Amma ba'd. Уже qo'shni tomon zaboramoqchi o'xshaydi mana. Mana shu ko'rib turgan uyingizni saqladi 17 millionga. Ko'chasi ham ishlangan ekan. Gaz, suv, svet bari bor, короче.